Ania La Ketdin. Ay na, Donya! Pirmi mata nagdalagkalan din grown one. Iso nga rod, asikat inayabak amang manicure kan mang pedicure kanya. Tada ito'y ti paglaingap. Ay, expertise ko na manang naneng. Katuan, si kalatan ti makaamo no anya ti bagay ti agpa-birthday iti anak na. What? Anya? Ano? Agpa-birthday ka? Ni Junjun ko, am-amaw jay burida ka. Ay, katuan, jay pogi at teenager ka na yun ko amalabsa na makibas-basketball dita plaza. Ay, aguray ka man. Kaano ay ti birthday na? Inton Sabado nga rod. Ay karot ka pipintan sana manicure, ken pedicure di aramide ken ka. Manang naneng, aguray ka man, ha? Ada ka di sa gana yung apansit? Nagchipmutan day tapansit. Para marigrigat mo day ta. Ay, wanan niya. Spaghetti nga eh. Ay katado Fruit salad. Ay naadaw. Ada ka di litson? Damutan ati fried chicken. Ay na! Masos no dalitson. Samo pangalngalan iti mansanas. Ay sosi manan. Ay, aya. Ay wan. Ay, aguray ka. Ada mo ka mabalin mo apagorderan iti litson. Aguray ka. Ited kung to no madamdamaken ka. Taawagam. Ay, wan man nga raw. Tapno mas social ti birthday ni Junjun ko. Ala, rugyanak nga rudan alinisan dagiti kukum. Aguray ka, agpili ka iti kayat mo ay kulay, iti cutex mo. Lakay, ikanak man iti limagasot. Ano maya ti limagasot? Pagbayad ko, ijay bakla ng manicure kanyak. Abay, awan na ba iti loan mo? Pagpalingkik day jay iti handa ni Junjun. Igatang mo amin? Ay katwan na tapno Bongga. Malaikan na kun Masapul pa'y ngamin ay Bongga. Tapno sikat nga road. Ikan na kun iti limagasot. Tani agur uray ni bakla. Ay, Ania La Ketdin aya, nagadungaminan nga ammo mapagastuan. Thank you, iti dito inbayad mo kanyag. Sana bali anangina. Taragmayat madagiti ko kom. Sumilang-sumilap ko naman. Sigurado ka, asan nga agtuklap adagos ti cutex na? I'm sure. I'm strong, I'm sure. Ay na, makatawan day ta, sana matuklap. Aywan kayam. Anyang oras yung birthday ni Junjun mo? 10:00 inton Sabado. Umayak to, Ay, katwan, umay ka. Salad, spaghetti, lechon. Anya, atapay litson. Ay, wala. Tapno mas bongga ni Junjun. Ay, manungay amin na kita sa gana na. Iso nga rod, akwin-kwinta amin. Ay, di ko nagnarudan. Anasay sayat no da tayo langan ti agsasango. Agparti tayo langan iti manok kapag sasanguan tayo. Tapno saan nga duti umay, ay sus nagastos. Agdal na ka man mo't si Kasimon. Na. Nakaplano lang arod abinan. Nakalunak pa yun. Ipilit mo manan, ti kayat mo. Kahit umanay nga rod, day ta inutang mo, apag handa na.
Panakan, mabalin ang nayunak di inutang ko. Ay katwan na ante. Nayunak iti 15,000. Ne, anya iti paggastusan nyo. Di nga road birthday ni Junjun. Saan ka di pa yung umanay di inutang nyo 20,000? Kurang. Kano nagngina mo tigagatangan ita? Ay pudno na ita. Kat, nayunan nyo nga rod. Ay katun maitad mo ka di itan tapno mapanak agpalingkin ton bigat. Ay katwan ante, mabiit laang taagbilang ak. Enton bigat, kadwaan na ka mapanagpalingki iti saganam iti birthday Junjun. Ni daddy ti kadwamon, mama. Ay, jak kayat akadwa ni dadim. Nagkuripot. Yakpay nakaimbitar ka dagiti bisita. Dagiti babarkada ngay. Yakpay ida inayaban. Ay ketek samlat ta idan Yakpay nayaban dagiti teachers ko, mama. De, apay. Manu amin ti imbitaram aya. Aming amok, mama. Amangan mo't no kurang ton jay saganam no ayabampay dagiti teachers ije iskwelaan nyo. Kit ko namit Bongga ti birthday, mama. Jakki di ayaban idan. Nagdagsin mo't tindag ito ginatang mo, mama. Ay, san kan nga reklamo? Tasaganam amin dagita. Ay, mama. Tumagas naman dita. Sa dino, Dita paggatangan ti sapatos. ay hagtal na ka man. An-anuam ti sapatos. Awan pa'y regalok mo. Nagadua sapatos mo ije balay. Daan dagijayin, mama. Igatangan nak mo tinay ti sapatos ko. Isun ti regalom kanya. Iyan anay ko lang aruden da iti kwarta. Agpagatang kamanin iti sapatos mo. Sige na, mama. Intag kita. Baring ada na kasale. Si ka Junjun tila pagkaskastusam. Nagmayat na iti sapatos ko, daddy. Naglagan nga ipag na. Nagpagatang ka man iti sapatos mo. Italaang mo't ta birthday, daddy. Oh, manuman ang tigatad na dayta. 4,999 lang mo't, daddy. Anya, nagnginan. Mapanak man langin makibaskibulan. Na, ay pasikat mo lamanon. Inton maumaam, agpagatang kantumanon. Dito yuman langan nga iparabaw da italitsyon. Auwan, di tatang nga tilamisaan. Ay, naneng. Nagdakal mo tinay in order mo alitso. Ado kayam ti bisita mangan. Ne, nagadumot na nagili sumangpet a bisita. Di mo pa'y kayat. Bongga kan sikat da ito a birthday ni Junjun. Ay, agasam ti gastos. Umisim ka kadi. Birthday tay anak mo. Nakamisuot ka. Tuladem na itagkat katawalit yun. Anya, Ne, apay ngay taawan mo ting kabil daman sanas ijay ngiwat na toilet yun. Ay aguray ka man, tamapanak mangalay ti mansanas. Ne, ada ka mat. Oh, ulay si ka? Ada ka man? Naimbitaran ka ay ha? Ay, katuan. Apay, umayak no sana ka na imbitaran. Oh, sika nga naimbitaran ka. Ay na, sa anak laan naimbitaran. Siyak, tinagutangan ni Auntie Naning iti kwarta pinagsaganan ni Junjun. Oh, apay. Di mo ayam mo, asyak tinang cutex kadagiti kuko ni Naneng. Iso nga uray dagiti kuko na. Ket super bunggasyos. Ne, dagiti samutin kakabsat mo, dagiti sumungad. Oh, aywan. Inayabak dagiti kakabsat ko, kan dagiti asawa da. Intugot na matan dagiti anak da. Ay, naga
Ano kayon? Kan? Adugayam ti sagana ni John John? Ninsapay nanang kung tatang mo di kibkibinan ta. Ay, aguray ka man. Tayo nakagbiro kiti pagtugawan da. Di da ka pa'y? Di lang mabain mo't na ito'y abakla. Inayaban na mo't amin na kiti kabagyanan. Kat saan mo't nga iso ti ag-birthday. Kita umanday ta abakla. Nagaduti inayaban na kakabagyan na. Isudan din nakapila, pilaan. Wan nga rod. Ay, isumat na itanadlaw ko. Manipod kalakayan kan kabakatan, aging gakaubingan. Oh, imbag tawan tintugot mo kabagyam. Mabainak mo't ang agayab. Ay, aguray ka man. Nagkakalmatan na itahambag mo. Ah, kaskalag biyahe. Sa dino ayaw ti papanam. Dito'y lang ti papanak. Pangyambagak itiyawit ko na ito'y. Oh, ay, nagdakalan nga'y. Ne, katsulitak Ta saan pa'y mo't nakabayad niyan tinaning iti utang na kanya. Ha? Ay nalakay, kasano da ito yun? Ay, dinakman ko yutan nga ipan ni Jelingad. Ay, kurang ti handa. Ay, ikit na nagadumat nga minti imay abisita. Awanan ti kanan dagiti bisita ni Junjun. Intiron sa amutin na barangay ti imay. Ay, inayaban na pa'y nagiti kakabagyanda. Kasano da ito yun ngay lakay? Dinakman pagpanunutan. Tulungan nakmat ang agpanunot. Oho, basol mo. Apay nga may tagimbitar ka. Nakatatuda pa'y. Ay mabait na kaon. O kita man eh. Lagi ka anakam. Isulangan tiraramidan na ti agisupsupo ti yawid na. Aywan, aguray ka tayo nakanawaan. Kasan ang makayawid ak itilitsyon? Nagaduda mo't nga giinagaw. Mirasol, Tiyakpay na nga nante, mabisina kaon. saan ka pa yanangan? Sigurado ka? Saan pa'y nga ron? Kano nagadun tinsupot mo nga yawid mo? Ay na, may sasupot lang nga igaduday di iyawid ko. Ado pa'y ti bisita asaan anangan. Ay nanti, dinakbagan iti kastata ni. Utang mo ti pinaghanda ni Junjun. Bakit? Nakalutukan. Day tala ti pagalisto mo, ti agdamag iti makan. Ne, apay man na bakaungat ka. Awan ti may luto. Kita man day ti pagbagasan naibusan. Na, awan na pulos ti bakas. Ken awan kwartak. Ante! Ne, Umayak man nagsinger! ne. Jay ka nakam. Umay na kang singirahin. Rumor ka, ibagam nga wanak. Na, unay kamatayin. Pagulbudan nakpailang may. Ingkanta na'y awan pagbayad ko. Ay, nyalaki hindi gastoy abiyakin na ya. Ni Ante, umay konsingiran. Ay, Anya ako Jakmot maawagan ti number na. Ay, kuha ka na ka, nadanapanan na. Teteksak ngam saan mo't nga reply. Ay, awan nga ro dito'y balay. Kaano as sumangpat? Ay, iyak ka mo Ni, apay kasta ni Ante. Ibagayo nga aglinipat kami lang nga agkabagyan. Naskan abayaran na, di utang na. Mama, agbayad kami kanon di school. Bayad kayo la, bayad! 5 gasot lang mo di bayadan mi, mama. Awan kwartak, dumawat ka kinidadim.
kunana, si kakano ti pagbayad. Ay na, siya klaminan. Ada ka no kwarta na king ka, mama. Anya ka day tataon. Ayan na aya. Ada ye likod, mama. Simon! Simon! Ang sarita taman! Siya klaminan ti pagdawatan nyo iti kwarta. Adaya impadulin nyo kanya. Apay aya. Ako'y ka lang di tayo. Ne, tanya ko mga itaramida. Siya, kaasiak ngagpampanunot no pangalak iti kwarta pagbayad iti utang ko. Ay, ket basol mo Nagkunang amin kan ka, ngagsaka na ka itinagado. Ay, sus, awanan ti gatang mo iti kanen tayo. Ay, ang problema ka talaga. Oh, anya ita, datayo tinakakaasi. Kalaban mo pa yan, nakakabagyam, agraman ti ka na ka managutangam. Kung nagtumot kan ka ngamin, ha? Simple lang ti sagana ni Junjun, angam, ipilit mo matagpasikat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo ti dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.